amakuru y'ubushobozi nigakukibwaho Sauda Health Products Limited. Nduhuura Joseph omurimo gukora kana kaguza amakara naakora omukyaro kya Baghdad kakoba omurembo Mbarara ogya kukezamo emyaka hati 10. Hateri ikara okurukora first of all nhetaga urushenyente, then hetaga ibumba, then to mixing amuna na muhogo. So wa mixing ebishatu at the best rations nono uza kufunera ikara. Kandi ntugezo kukoresa ebintu ebitwina around kugira ngo nobwa kotine rushenyente no basa kukoresa ikintu cyone cyo combustible ninga se kintu cyone cyo kwato morro kikagira nankiju kikagira iju. Reka tutagemerumo reka tukore, because at the end of the day twatakozere tine kituragobe wajya ngo washitama niyo rukuba nofero. Nduhuura najango omurimo go buri umwe nagubasa okorera ikara capital kwetagisa ninje munonga, because first of all rushenyente reba around yo rushenyente nbaranaga buri izoba. So nchumanyisa ngo watamba tamburo kazabanda byamakara rushenyente no rufuna nkari shiringi ekishawo cyo rushenyente wasachi funda nkari shinje 12. Nanka wagira motibumba nayo no rufunda ka sente kake. Nanka kero ya muhogeri yari shiringi nke 12 ndayo. So chikumanyisa kandi kishawo kimwe cyo rushenyente nchiriga amakara gakwihika nshanju. So hati nchimanyisa ngo capital no shanga wateka mu capital katujya wateka mu capital yo mutwaro wakora amakara nshanju ejo ne mutwaro mushanju already. Entasya y'omurimo ogo Joseph okunuko yagishobora. Kandi atubutije mu shomero twateka ngo emerumo nkeji akasente tukarumo. Konka kandi other than kugira ngo waza hansi washitama konka otine munachukwe munshaho niki kitakumakinga sense. So agamakara actually eje shaha eje nanke iturumo already eje dryer erijuro makara. Joseph natugambira nebirungi ebyihire omurimo ogo tukugira ngo amakara agaganankire just kugira ngo ntuye amezo kurya. Nahariga munakwe na fees yabato banje nahariga mu food yituryaha ngatuyambo mu kuteka. So kandi na social capital abantu abo kunywa no kwa the end of the day. So amakara aga Joseph nagaguza omurembo rwa Mbarara nahero yaho now erikara ryashingira 10 shingira 10. So tugezo twarukora chipa kugira ngo buri muntu we nagukora ki agoberemo. Muntu na yanenda minji nabwe still ntubasamu nanka ntubasamu sharaho kugera yanenda gukora nanka business naki. Our TV West ndisenyomo Gideon. Amakuru y'ubushobozi gabanwa kukibwaho Sauda Health Products Limited.